رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Meyrimdi, urayımdı Allah'ın atımenen başlap jaratkan Allah Ta'alaga maqtoolor, Peygambarımızga salam salavatlar aytып, urmattуу atalar, urmattуу ağalar, бүгүн дагы өзгөчө жумада жолугуп отурабыз. Allah Ta'ala barыңыздардын туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Keçeleri okugan taravihleringizlerdi kabul kılsın. Özgöçe bugünküdey ıyık günde jaratkandan dua ümit kılıp cuma namazına kelip oturaslar. Cuma namazından, cuma günden kanday maksatınızlar bolgon bolsa Allah Taala barını orundatsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutu hadislerin birinde Ramazan menen iki Ramazanın ortasında günölördi keçiret. Ekinci acılık menen ortada olgan günölördi keçiret. Oşonda ile cuma namazdagı iki cumanın ortasında günölördi keçiret deyt. Buna oşol bugünkü cuma namazыбыз inşallah ötkөнкү jumadan berki kılgan günölөрүбүздүн keçirilişine sebep bolsun. Andan tышкары Ramazan ayı başlap oturat. Былтыркы Ramazandan beri bilip bilbey kılgan bendечилик, insançılık kılıp kılgan günölөрүбүздү Allah Taala keçirip inşallah bol Ramazandan dagы özü ülüşün alganдардан kılsın. Hormattуу жамаат, аябай берекелүү, Кудай сүйгөн, Аллахтын рахматы жааган айга туш келип, мына ушул айда бүгүн орозо кармап, таравих түндөлөрүн тахажжуд менен, кыямул лайл менен өткөрүп, өзгөчө бүгүн дагы мына ошол Sayyidul Ayyam, күндөрдүн мырзасы болгон, Hajjul Masakin, кедей кембагалдардын ажылыгына барабар болгон жума күндө жолугуп отурабыз. Аллах Таала кандай максатыңыздар болгон болсо, бардыгын орундатсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу аталар, атакум Рамадан. Бүгүн бизге Рамазан келди. Шахрун мубарак, берекелүү ай. Фарадаллаху азза ва жалла сияма. Аллах Таала бул айда бизде орозо кармоону фарз кылды. Туфтах фихи абабу сама. Асман эшиктери, дуа үчүн бейиш эшиктери ачылды. Ва туглак фихи абабу жахим. Тозок эшиктери жабылды бул айдын урматына. Ва тугаллу фихи марадату шаятин. Канчалаган миңдеген шайтандар кишенделинди. Лиллахи фихи лейлатун хайрун мин алфи шахр. Жараткандын бул айда берген bir keçesi var, bir tünü var. Hayrun min alfi şahr. Allah Taala bul Ramazanın hurmatına vergen bir keçe 1000 aydan artık. Men hurima hayraha hurima faqad hurima. Kimde kim mına uşul aydın berekesinin, jakşılığından nasipsiz kala turgan bolsa, jakşılığından ülüşün ala almay turgan bolsa, faqad hurima, çındığında aladan bütündey jakşılıktan kur kalıptır deydi. Allah Taala berekeli ay verdi. Bul berekeli ayda beyiş eşikleri açılatken, tozak eşikleri jabılatken, şeytanlar kişendeletken. Buna uşul şeytanlar kişendelet degen sözgө özgöçө basım jasagım kelip turat. Ramazandan sırtkargı uçurda iki nerse menен күрөшөт элек. Nafsimiz özünçө koy ukta, kılba, baspa, turba deyt эле. Ал эми шайтан ага кошумча болуп кызыктырат эле. Бирок бүгүн өзүңүз менен өзүңүз калдыңыз. Разна-раз калдыңыз. Шайтанды Аллах Таала алды. Бүгүн дагы кээ бир иштен тыйып албай атсаңыз, бүгүн дагы кээ бир күнөөдөн тосула албай аткан болсоңуз, буга шайтанды күнөөлөбөйлү. Кээде Рамазан эмес учурда шайтан азгырып, шайтан васваса кылып, шайтандын моюн сындыра албай, шайтаным семирип кетиптир. Жана бир канча шайтан менен жанакында айткан нелерибиз бар, өзүбүздүн шылтоолорубуз бар. Бирок бүгүн Рамазан айында жараткан Аллах Тааланын уадасы шайтандардын бардыгы кишенделди дейт. Бүгүн эми өзүңүз менен өзүңүз калдыңыз. Ошондуктан дагы бүгүн дагы эгер оор болуп аткан болсо, анда мына ошол нафсини контролдош керек. Нафсини колго алыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ислам тарыхында аябай чоң газваттан, чоң жахаттан кайтып келип атып, бүгүнкү күндө биздин тил менен айтканда аябай чоң жеңип болбой турганда бир чоң державаны жеңип кайткандан кийин Рим Перс империяларын. Бүгүн биз кичинекей жихаттан, кичинекей согуштан чоң согушка кайттык дейт. Сахабалар канчалаган тарбия, таалим сабактары менен келет, өрнөктөрү менен келет. Бирок бул Рамазандан өрнөк сабак алгандар барбы жокпу? Рамазан тек кана келип бизди кечке 30 күн ач калтырып, кечиндеси бир аз намаз окутуруп, кайра кетип калыш үчүн эмес. Балким Рамазан бизди оңдош үчүн, өзгөртүш үчүн. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Бакара сүрөсүнүн 183-аятында: "Я айюхаллазина аману" Ey iman keltirgenler, kutibe aleykumus siyam. Silerge Ramazan ayında oroza karmao farz kılındı. Kema kutibe alellezine min qablikum. Silerden murdaklarga farz kılınganday. La'allakum tattaqun. Belkim takva boluşuңар üçün, жүрөгүңөрдө takvalıktı, Kudayga olgun korkuğuңарды küçötüş üçün deydi. Ramazan silerden murdaklarga farz kılınganday farz kılındı. La'allakum tattaqun.
Takvaдар boluşuңар üçün, Kudaydan korkuşuңar üçün deydi. Takva degen emne? Kudaydan korku degen emne düşünüz? Hazreti Ali aytat: "At-takval khawfu minel celil." Takva degen ulu Allah Taala'dan korku, vel amel bit tenzil. Allah Taala düşürgen keremetli Kur'an'a baş iyu, amal kılu. İkincisi mına ошол Allah düşürgen Kur'an'a baş iyu bola turgan bolsa, vel qanaatu bil qalil. Az nersege kaniyet kılu, şükür kılu. Vel istidadu li yawmir rahil. Jana köçe turgan kunga. Köçe turgan kunga dayarlanуу. Köçe turgan kun bul albatta bul dünyadan kabırga, bul dünyadan ahiretke. Tübölüktü çınıgı jaşoого köçүүгө даярдануу мына ошол таквалык экен. Hazreti Ali айтат, таквалык деген бул Кудайдан коркуу, аз нерсеге шүгүр кылуу, Кудай түшүргөн Кур'анга баш ийүү, амал кылуу, жана жараткан Аллах Таалага жолуга турган күнгө, акыретке, о дүйнөгө даярдануу дейт. Hazreti Umar ibn Khattab radıyallahu ta'ala anhu, Amirul Mu'minin, imandуулардын падышасы Умар радıyallahu anhu өзү билип турса дагы, өзү таквалык эмне экендигин, таквалыктан балким баарыбызга сабак берип кетсе дагы, сиз менен мага сабак болсун деп, мына пайгамбар саллаллаху алейхи башка бир сахабасынан, "Я Убай ибн Кааб" деген сахабага кайрылып, "Мат-таква" дейт. Таквалык деген эмне дейт? Убай, таква дегенде эмнени түшүнөсүң? Мага таквалыкты үйрөтчү дейт. Убай ибн Кааб айтат: "Я Амирал Му'минин, ама салата тарикан зата шаук?" Имандуулардын падышасы, тикендүү жолдо баскан эмессиңби дейт. Hazreti Umar: "Bala, tikendi жолдо жүргөнмүн, таштак жолдо, айнектүү жолдо жүргөнмүн." "Фамаза фаалта?" Тикендүү жолдо жүргөндө кантип баскансың? Кантип жүргөнсүң? Hazreti Umar айтат: "Ушаммир ансаки ва анзур ила мавади кадамай." Пайчамды түрүнүп, пут коя турган жерлеримди карап коямын. Биринчи кадамымды коюп өтүп, экинчи кадамды коюш үчүн кайрадан дагы путун астына караймын, тикенди басып албаш үчүн. Tiken putuma kirip ketmesi için türünüp, avaylap, etiyatap, tazalap, tiken çok jерлерге putumdu koyup basamın. Ubay ibn Ka'b aytat: "Ya Amiral Mu'minin, haza huwa takva" deydi. Takvalık degen mına uşul deydi. Allah Taala bu jaşoodо senin jaşooңдо bir kançalagan adal, aram nerselerdi koygan, tikendi jolda жүргөндөй, bu tiken mına ошол Allah Taala'nın aramdары deydi. Aramga түшүп калбайын, aramды басып калбайын деп bir ömürlük jaşooңдо mına ошол пайчаңды түрүнүп, etiyattanıp, putuma tiken kirip ketmesin, aynek kirip ketmesin деп көзүңө карап баскан сыяктуу, ар бир кылган кыймыл аракетиңде дагы жараткандан коркуп, мына ошол адалбы, Кудайга жагабы, мусулманга жарашабы, пайгамбар ушул кылган ишиме ыраазыбы, бардык амалыңда көзгө карай турган болсоң, абайлай турган болсоң, мына ошол таквалык дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, орозо бизди таква кылуу үчүн фарз кылынды. Рамазандын фарз кылынуу максаты bizdi Kudayga jakındatуу үчүн, bizdi takvalardan kılуу үчүн. Бирок bir kança жолу Рамазанга жолуктук. Bir kança жолу Рамазанга жолугуп, кайра Рамазан менен коштоштук. Рамазан өз максатына жеттиби? Рамазан bizdi takva кылыш үчүн фарз кылыныптыр. Рамазан bizdi takva кылыш үчүн келет экен. Быйыл 2023 жылдын Рамазанын кармап аткан болсок, былтыр 2022-нин Рамазаны менен жолукканбыз. 2022-нин Рамазаны бизди таква кылдыбы? Же болбосо быйылкы 2023-түн Рамазаны бизди таква кыла алабы? Эгер Рамазан айы бизди өзгөртө турган болсо, анда Рамазан өз максатына жетти. Эгер Рамазан айы бизди Кудайга жакындата албаса, таквалыгына жеткире албаса, биздин таквалыгыбызды күчөтө албаса, анда Рамазан өз максатына жетпей калат. Allah Teala keremetli Kur'an'da "Ya eyyühellezine amenu takullah." O iman keltirgenler, Kudaydan korkula, ve kulu kavlen sadida. Kudaydan takvadar bolup korkup, tuğra, çındık sözlü söylevili. Yuslih lakum a'malakum. Eğer Kudaydan korkup çındık sözlü söyleyip durgan bolsaňlar amalыңарды oňdayt. Ve yaghfir lakum zunubakum. Günahlarınızı keşiret. Ve men yuti'illaha ve rasula faqad faza fawzan azima. Kimde kim Allah'a jana peygamberge moyun suna turgan bolsa, çındığında mına ошол insanlar ийгиликке жетти дейт. Мына ошол insanlar чыныгы жеңишке жетти. Мына ошол insanlar бейишке эгедер болду дейт. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазандын бизге фарз кылынуу максаты, Рамазандын бизге келгенинин максат takva oluşuңар үчүн. La'allakum tattaqun, la'allakum takhafun, la'allakum tataqarrab ila Allah.
Kudayga bizni jakındатуу үчүн, Kudaydan korkуу үчүн farz kılınıptır. Allah Teala keremetli Kur'an Bakara suresinin 282. ayetinde ya eyyuhellezine amenu takullah o iman keltirgenler Kudaydan korkula ve tanzur nefsun ma qaddamat ligat her bir nefs ertengi günün emne kılgandığına karasın, ertengi günün emne nazar dayardaganına nazar salsın. Vattakullah Kudaydan korkula, takvalar olgula. İnnallaha habirun bima ta'malun. Çındığında Allah Teala sizler jasagan işinizin barından habardar deydi. Bugün Ramazan geldi. Oroza okarmadık. Keçeleri taravih menen kança meçit bolsa, Kudayıma şükür şaharımızda bardığının süveti canıp, bardığında karılar, hatmı Kur'anlar, dualar, zikirler bol otat. Mına oşol Ramazan Kudayım buyursa öz maksatına jetip tek kala meçitlerin süveti küyü ölçmezsen mına oşol süvetin küyü ölçköndüğün akısı inşallah adamlar kelip keçinde meçitti gana nurdantıp meçitti gana jandırбастан balkim bizdin жүрөктөрдү nurdantууга bir sebep боло турган өзгөчө Ramazan bolsun. Meçitlerden gana süveti küybөстөн balkim bizdin imanımız küysün, imanımız jansın. Jaratkan Allah Taala mına oşol Ramazandan buyum öz ülüşün algandardan kısın. Ramazan özgöçө мүмкүнчүлүк. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam tarihinde kançalagan zulüm görgөн. Kıyamet günü hiçbir peygamber şefaat alууга мүмкүнчүлүгү жок. Hiçbir peygamber barıp durup bunu men ümmetim bunu kutkara Rabbim dep Allah Taala ayta albayt. Bütünдөй adamzat çoğulup Musa peygamberge barat eken. Sen Allah Taala menен түз сүйлөшкөн peygambersın. Allah'a bizge ortaga түш деп. Musa peygamber Allah bergen peygamberçilik mildette men tagat karalgan emesmin deydi. Men bugün bir tuğanım Harun davatta başka da bana Firavun'a karşı jardan bergen Firavun'dan dağı surabaymın. Belkim Allahümme sellimni la asaluk anahi Harun. Allah'ım özün tozaktan kutulsam boldu. Bir tuğanım Harun emne olsa oşa olsun deymin deydi. İsa peygamberge varatken Allah'ın sen ruhu menen jaralgan atasız Cebrail perişte seni tüz Meryem'in özünün jatına salıp koygan Kudayga jakın bolgan peygambersın. Bizdi kutkar dep. İsa peygamberden mına oşondoy söz deydi etken. İbrahim peygamber kançalagan peygamberlarga jolukpaсын bardığı İsa peygamber apam Meryem'di surabaymın deydi. Meni jarık dünyaya alıp gelgen apam Meryem emne olsa oşo olsun. Ha Rabbim sellimni özüm aman kalsam boldum deydi. Öbürük bizim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim ümmetimden biri tozağa kirse razı emesmin deydi eken. Jaratkan Allah Taala o Muhammed köter başыңды. İbadetin hakkın bergensin, peygamberçilikin akısını ötegönsün, davatın hakkını ötegönsün. Bugün men senin dağı kelip menin astımda secde kılıp menin astımda çögölöşümdü kalabayım men senden uyalamın o Muhammed dur köter başыңды deydi eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Rabbim eğer meni razı kılam dey turgan bolsоң anda men ümmetimden bir özü tozağa kire turgan bolsa razı emesmin deydi. Wala safa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbin sana razıçılık beret mına oşonda sen Allah mümkünçülük bergende Rabbinden razı olasın dep kelimeti Kur'an'da Allah Taala bayandaydı. Peygamberimiz ümmetimden bir özü tozağa kire razı emesmin deydi eken. Özgöçe peygamber uşunday bir çoğ mümkünçülüktörдү alат. Sözümün maksatı mına oşol peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık davatında kançalagan zulümdük görse dağı bir jolga karşı kargış dua kılgan jok. Uhud soğuşunda ayabay katуу jabırkadı. İslam tarihinde Uhud degen ayabay çoğun soğuş bolot. Peygamberimizin kaşka tişi sındı. Kançalagan denesinden kandar aktı. Hazreti Umar ya Resulullah ya Allah'ın peygamberi biz tuğra dindeyiz mi dedi. İslam dini hak mı dedi. Allah'ın içinde tanıdığın dini mi dedi. Allah Umar biz Kuday'dın kuluyuz, Kuday bergen dindeyiz. Anday olsa Kuday'a dua kılçı bu kapılarda çok kılsın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men adamlarga kargış kılış üçün emes rahmat bolup kelgenmin dedi. Allah Teala keremetli Kur'an'da "Ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin." Ey Muhammed biz seni alamga rahmat kılıp meyrim kılıp jönöttük deydi. Aldırak jılbalыңızдар, nartta kelgenler otursun. Jakın oturunuzlar. Jılыңızдар. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kança davat kıldı, hiç kim davatın kabul kılbay koydu. Ümiti üzülgenden keyin koşuna ayıldarga, koşuna ayıldarga çıka başladı. Belkim buna oşol koşuna şaharlardan kolda otapsam, oşol jaktarga köçüp ketem dep. Buna oşol edip Taif şaharına vardı.
Taif şahrına varıp davat kılgan uçu da Taif şahrı Mekkeliklerden aşağı düştü. Peygamberimiz taşparanga alıp kulup çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna oşol taşparandan kaçıp gelip bir kurma baktın içine kiredi. Peygamberimiz kaçıp gelgende Peygamberimizin kaçıp gelgen izi ardından bilinip durdu. Denesinden akkan kandarından. Kebir maşına bakınca kartiri teşilip kasa bilesine maya ağıp ketken buladı. Oşol siyahtı Peygamber ketken yoldan kıpkızıl kan ağıp ketdi. Cebrail perişte geldi, ya Muhammed, Allah Teala senin emrin menen mağa koşup hazır, Tov periştesin jönöttü, Sulu periştesin jönöttü, Şamal periştesin, Cer periştesin. İşaret versen jetüştü, Taife'nin kağlasan Tov'dapke bastırıp salalı dedi. Kağlasan Cer jutsun dedi, kağlasan Şamal uçurup ketsin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, men kargış kılış üçün emes, belkim adamlarga jakşılık menin bolup jönötülgönmün dedi. Demek Peygamberimiz ümmetine jamanlık kağlabayken, ümmetine emes, kafirlarga jamanlık kağlabaydı. Birok Peygamberimiz ömründe, yaşaosunda bir jolu ümmetke karşı kargış aytkan. Men bugün oşol kargışı sizlerge eskerteyin dep turam. Al kargışın Ramazan menen tüzden tüz baylanışı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlerдің birinde buna olgan minberge çıkıp baratıp birinci tepkiçke putun koyup amin deydi. Amin degen sözün kırgızçası Allah'ım kabul kıl degeni. İmam dua kılganda barыңızдар amin деп отырасыздар. Amin деген söz Allah'ım uşul bizge kerek, tezinen uşul damına suragan nerseni ber degen söz. Amin degeni ne degeni eken? Kabul kıl degeni. Allah'ım uşul nerseni bizge dasuraşına ber degeni. Uşuğa biz ayabay muhtaçbız degeni. Resa uşul imam suragan nerse bizge kerek degeni. Amin degen sözün kırgızçası Allah'ım uşunu kabul kıl degeni. Wala dallin degenden keyin dagı amin dep atabız. Fatiha suresini okugandan keyin Fatiha suresinin kırgızçasını okusanızlar mana bugün Kur'an ayı. Kebir namazda okunulan surelerin kırgızçalarını qarap koyuңuzдар. Bарын okumasanızlar dagı kebir namazda okunulan surelerin kırgızçalarını qarap koyuңuzдар. Mına oşol Fatiha suresi baştan ayak dua. Allah'ım bizge rahimlisin, mehrimlisin, tuğra joluna sal, adaşkanlardan kıla körбөгүн dep. Anan akırında barıp turup amin deymiz. Allah'ım şunu kabul kıl degeni. Amin degen sözün ma'nosini tushundingizlar ha? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günlerдің birinde minbardın birinci tepkiçkine putun koyup durup amin deydi. İkinci tepkiçke putun koyup amin deydi. Üçüncü tepkiçke putun koyup amin deydi. Ün yok, söz yok, amin dep atadı. Sahabalar aytıştı namaz bitkenden keyin ya Rasulullah bugün adattagıdan tışkары bir iş kıldınız dedi. Hiç nerse ün yok, söz yok ile Allah'ım kabul kıl uşul nerse kerek dediniz dedi. Uşul dilegimdi ber, orundat dediniz dedi. Ne oldu ya Resulallah dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Men minbarga birinci tepkiçe putun koyganımda Cebrail perişte geldi dedi. Baba Muhammed, ümmetinden nurdu menen suyuralip tozakka kirsin. Kimdin aldında senin atın atalsa sallallahu aleyhi ve sellem dep. Allah'ın salamı olsun dep durup sana salavat aytpagan ümmetin dedi deydi. Oşanın üçün jana Abdüşükür ustazının sabaqtарын uqsаңыздар daim ne qilap salavat aytыңыздар dep turup sallallahu aleyhi ve sellem de aytırıp turadi. Mına oşol emne oşol kargışka kirip kalbasın degeni. Oşonduktan adep Peygamber menen bolgan adeptin birөөsü Muhammed degen atты uqqanыңыздар. Peygamberimiz aytkan eken, Peygamberimizin hadisinde mындай деп келет деген сөз уктуңузбу? Peygamber esingizge түштүбү içinizden sallallahu aleyhi ve sellem dep koyuңuz. Je kırgızçası Allah'ımın salavatı olsun Peygamberimize, tınçlığı olsun degen söz. Oyle barız bilip kaldık sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci tepkiçke putun koyganımda o Muhammed kimdin senin ümmetinden ata enesi tiriyor turup, ata enesi bar turup, ata enesinin razıçılığını alıp oşolor tiriyor kezinde beyişke joldama alaldıgan. Ata enesinin batası menen, duası menen, kızmatı menen beyişke pütövka alalbagan. Ata enesi tiriyor kezinde beyişlik bolalbagan prezidentler bolgan bolsa oşolor da murdu menen süylep tozakka kirsin dediler. Fakultu amin. Allah'ım şunu kabul kıl dedim deydi. Ümmetimden atası menen apası bar turup razılığın albagan pendeler bolgan bolsa kireversin dedim deydi. Antkeni ata enenin tiriyorluğu bunu eken çoğun şans eken, mümkünçülük eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü tepkiçke putun koyganda bugünkü bizim sabakati eşelüsü bu, mına oşal Ramazan ayı turalı. Üçüncü tepkiçke putumdu koyganımda Cebrail perişte o Muhammed murdu menen süyrelip tozakka kirsin senin ümmetinden kebir insanlar. Kimder? Ramazan kelip 30 gün Ramazan'da ötkörüp Ramazan'dan çıkkanda dağı günösünden arılaldıganlar dedi. 30 gün Allah Teala bu ayda tozak eşiklerini javat eken. Beyiş eşiklerini açat eken. Şeytanlar kişen denet eken. Allah'ın rahmatı cahit eken, keçirimi cahit eken. O ahir koytkan minan niran, tozaktan kutuluğa bir çoğun mümkünçülük eken.
Ушундай болгон чоң шанстан пайдалана албаган үммөтүң бар болсо, Рамазанды текке кетирген, Рамазанда дагы күнөөсүнөн арыла албаган, Рамазанда дагы кээ бир кыңыр иштерин таштай албаган үммөтүң мурду менен сүйрөп тозокко кирсин дедиле. Амин дедим дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башында мен сиздерге ислам тарыхынан канчалаган жихаттарды айттым. Таифке барып, ошончолук денесине аябай жаракат берсе дагы каршы дуа кылган эмес. Бирок мына ошо Рамазан сыяктуу өзгөчө мүмкүнчүлүк берилсе дагы пайдаланбасаң, бизче айтканда өлүп кеткиле дегендей мааниде дуа кылган. Грубо айтканда ушундай. Орой айтканыбызда. Ушундай Кудай Таала зор мүмкүнчүлүк берсе, ушуну дагы пайдаланбаган болсоңор, анда өзүңөрдөн көргүлө деген мааниде факулту амин. Аллахым кабыл кыл, менин үммөтүмдөн 30 күн оразадан пайдаланбаган, ораза чыкканда, ораза менен коштошкондо күнөөлөрүнөн арыла албаган пенделердин бар болгон болсо, мурду менен сүйрөп тозокко кире берсин деди. Кудай сактасын. Ошондуктан урматтуу аталар, агалар, бүгүн эртең эле сөз болот. Жамаат эртең 7-ге келиңиздер, ушул жерде Кудай кааласа айт намаз окуйбуз деп. Каалоочулар плашатка барыңыздар, казы менен плашатта окуңуздар, каалаңыздар бул жерге келиңиздер деп. Мына ошентип эртең айт намаз болот, ораза бүттү деп 60 жылдан бери уккандар олтурат. Мага окшоп 30 жылдан бери, Рамазан бүттү, айтмайрамыңар мен дегендер олтурат. Кудай өмүр берсе, 28 күн калды. 30 күн деп аттык да уже 2 күн кетти. 28 күн калды. Убакыт ушундай, урматтуу аталар, агалар. Рамазан 30 күнгө келет. 30 күнгө конок катары келет. Бирок конок катары келген ораза бизге бир өмүрлүк өмүрүбүздөн бир сабак берип кетет. 70 жыл, 80 жылдык өмүр дагы, эгер мына 60-ка кирген 70-ке кирген аталардан сурасак, 6 сааттай, 7 сааттай өттү дейт. Лабисна яуман ау ба'да яум. Bir күнбү же бир күнгө жетпегендейби жашадык деп айтат дейт. Кыяматта. О дүйнөдө канча жүрдүңөр десе, 100-ге чыккам, 80-ге чыккам дебейт экен. Керемети Куранда айтат. Лабисна яуман ау ба'да яум. Bir күнбү бир күнгө жетпегендейби жашадык деп айтат дейт. Ушунчалык акырет, тозок, бейиштин жыргалы да түбөлүктүү, тозоктун азабы да түбөлүктүү. Жанакы макшардагы сурак сабал дагы мына ошол узак мөөнөткө алгандыктан адамдар тажап кеткенден сурак болуп аткан учурда эмне үчүн ораза кармабадың, эмне үчүн мындай кылдың, эмне үчүн намаз окубадың? Сурак ушунчалык узак мөөнөт, кезеги менен очурт менен узак мөөнөткө болот экен. Чыдабай кеткенде адам 1 жылы 500 жылга, 500 миң жылга тете дейт. Чыдабай кеткенде, я Раб, исрифна вала жаханнам, ушул жерде тургандан көрө тозак болсо да мени бөлүп салчы дейт экен. Кээде барасаң пробка болуп калса шап аркага кайтып беребиз, Мен Машта базар жакта жашайм. Тигин Араган жактан келем. Суббота күндөрү келем, Машта базар пробка болуп калса шап кайтам дагы келип туруп, мына жапалак менен арех менен чыгам. Ошо пробкада тура берсем деле 15 мүнөттөн кийин өтөм, азыр жарым саат, 1 саатта. Жүдө кармаса жарым саат кармайт, ондан ашык кармайт Машта базардын пробкасы. Мына ошого чыдабай кетем дагы, кой. Аркага кайтайын дагы, мына жапалак менен арех татар кылып ушак менен өтүп кетейин деп туруп, мына неме менен, мына жанакы Курман жаннатка мектептен чыгам. Не үчүн? Ошол жерде турганга ушул убактым кетип калат, башка калат, безин кесе бирок кайтайын деп шарт кайтып берем. 15 мүнөт ошол жерде кичине туруп турсам өтүп кетем. Кыяматтын бир күнү 500 жылга тете дейт. Аллахум исрифна вала жаханнам. Аллахым тозак болсо да бөл деп айтат дейт. Ушул жерде тургандан көрө, кате тозак болсо да киргизип сал деп айтат дейт. Урматтуу аталар, Рамазан лааллакум таттакун, таква болушуңар үчүн фарз кылынды дейт. Ошондуктан келиңиздер, бүгүн мен өзгөчө мына ошол таквалыкка, өзгөчөлүккө Рамазан бизди өзгөртсүн деп атканым. Эми Рамазан тууралуу сүйүнүч, жакшы маалыматтар дагы бар. Аларды Кудайым буйрса кеч таравихте баштадык. Күндө таравихте дагы 15 мүнөттөн сабак кылып атабыз, бирок мен азыр өзгөчө сиздерге мына ошол фазакир файна зикртан муъминин эскерткин ыймандууларга пайда берет деп, мына ошол Рамазанды аяр мамиле жасаңыздар. Рамазандагы мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыңыздар деп туруп, мына ошол кээ бир жанакы негатив хадистерге токтолгонум. Балким бул негатив дегенибиз менен эртең кыяматтагы негативдин астында бул майрам. Ошондуктан бүгүн мына ошол акылыбыз барында, өмүрүбүз барында, эсибиз барында этегибизди жыйып, мына ошол Рамазандан үлүшүбүздү алалы деп, мына ошол Рамазанга бүгүн өзгөчө көңүл буруп атканыбыз. Имам Газали өзүнүн Ихя улумуддин деген китебинде "И'лам анна сома саласа даражат". Ораза 3 түрлүү болот дейт. Ораза 3 түрлүү болот дейт. 3 түрлүү ораза бар экен, биз бир эле түрлүү оразаны билебиз. Азыр 3 түрлүү оразаны айтып берем. Соомун умум, жалпы адамдардын оразасы, ушул биздики. Осомун хусус, өзгөчө адамдардын оразасы.
Буга кээ-бирибиз киришибиз мүмкүн. Ошол хусус өзгөчөлөрдүн өзгөчөлөрүнүн оразасы үчүнчүсү. Ага эми редки адамдар кирет. Биринчи биздики бул жегенден ичкенден тыйылабыз, аялыбызга жакындагандан тыйылабыз. Түшүндүңүзбү? Жеген ичкенден тыйылат биринчиси, экинчиси аялына жакындоодун ушул эле. Тил өз орунда, сөгүнүү ошол бойдон, жалган айтуу ошол бойдон, күйдүрмөй ошол бойдон, кыйкырышмай ошол бойдон. Айрыкча кээ жана насыбай чеккен, сигарет чеккен аталар жана ооз ачарга чакын үйдө келин, бала чака алдынан чыга албай калат. Ушул жанагы настын, сигареттин жана неси күйүтүү, неси азабы, короче ошол күйдүрөт. Ошонун немесин алдынан чыккан аялынан алат, кызынан алат, баласынан алат. Биз неден тыйылат экенбиз? Жегенден ичкенден эле тыйылат биринчи тур оразадагылар. Экинчи турдагылар булар тилин гыйбаттан, жалган сүйлөөдөн, колун, путун арам жолго баскандан бардыгынан тыят. Экинчи өзгөчөлөрдүн оразасы, ал өзгөчөлөр эмне кылат экен? Жеп ичкенине карап тыйылбастан, андан тышкары күнөө кылгандан, күнөөгө баскандан, күнөөгө карагандан көзүн, кулагын, оозун, тилин бардыгын тыят. Ал эми өзгөчөлөрдүн оразасы алар бул экөөсү алар үчүн эч нерсе эмес. Алар жүрөк менен ораза кармайт. Кээде ойлогонуңа жооп бербейсиң. Ишиңде ойлоп атасың. Ушу бүгүн оозду ачып эле кеңирээк курсак тойгосом башка кылсамбы? Же дагы башка бир иш, башка бир күнөө оюңа келди. Мүмкүнчүлүк болуп калды, ушул ушул нерсени алдап сатып берсемби деп ичиңде ойлогон нерсең күнөө катары жазылынбайт. Тилинде айтканың күнөө катары жазылынат. Үчүнчү тур адамдардын оразасы бул мына ошол оюн дагы контролдогондор. Жүрөк менен ораза кармагандар жаман ой да ойлобойт. Алардын пикиринде жаман ойлогон болсо ооз ачылып калат. Алардын пикиринде, экинчи тур адамдардын пикиринде гыйбат кыса сүйлөсө ооз ачылып калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдо баратса эки аял гыйбат кылып атат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, мына гыйбат эстеп калыңыздар. Бүгүн Facebook'ка, Instagram'га жазып атпайсызбы балабаттардын баарын? Бизге тиешеси бар, тиешеси жок нерсенин баарын. Ошонун баардыгы гыйбат, комментарий баардыгы гыйбат. Артынан сүйлөгөндүк ошол. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баратса эки аял сүйлөшүп атыптыр. Пайгамбарыбыз айтты, Аллах Таала адал кылган халал нерсе менен эртең менен ооз жаапсыңар деди. Бирок ооз ачарга жетпей эле арам менен ачып койдуңар деди. Аялдар түкүргүлө деп түкүрдү, экөөнүн тең оозунан кан чыкты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртең менен адал нерсе менен жапкан экенсиңер го, бирок ооз ачарга жетпестен арам нерсе менен уже ачып алган, оозуңарды бузуп алдыңар деди. Менин айынан гыйбат, ушак. Саңа тиешеси бар, тиешеси жок нерсени критикалап этип башка кылып, Facebook'ка, башкага бирөөлөрдүн баарын жазганын айынан. Эми оразанын күндө гыйбат болбосун го, негизи ушундай да дейбиз. Жакшы эмес. Оразанын күндө айтпайын дедиңде айттырат дейт. Айттырган жок, сен эч ким мажбурлаган жок. Айтпасаң камайын деп атабы? Айтпайын дейсиң, ушу айттырат да дейт. Гыйбат кылайын дедимде ушу мажбур кылдылар дейт. Эч ким сени мажбурлабайт. Пайгамбарыбыз айтты, адал нерсе менен ооз жапкандан кийин арам менен ачып алдыңар деди. Жаман аталар. Лааллакум таттакун. Оразаны фарз кылынганы таква болуш үчүн. Ошо гыйбаттан тыйыш үчүн. Ана ораза кармалып тыйылбай аткан болсок, анда пайдасы жок. Аллах Таала керемети Кур'анда инна салата танха анил фахшай вал мункар. Намаз бузукулуктан, жамандыктан тосот дейт. Кээ бир алымдар айтат, намаз окуп деле бузукулуктан тосулбай аткан болсо, анда жөн эле физиология кылып атыптыр дейт. Демек, ораза дагы эгер тоспой аткан болсо, жөн эле ачка жүрүп атыпсыз. Пайгамбардын сөзү. Кээ бир адамдар дейт, кечке ач калган эле калат дейт. Кыямат эч бир үлүшү жок дейт. Кечке ачка жүргөнү гана калат дейт. Эгер ихлас менен ораза кармай турган болсок, Кудайдан соолуп үмүт кылып ораза кармай турган болсок, анда мына сиздер үчүн сүйүнчү. Аллах Таала айтат: "Куллу амали ибн Адам лаху илла сiyama." Адам баласынын бардык амалы өзү үчүн, оразасы гана мен үчүн. Fa innahu li, ораза мен үчүн. Wa ana ajzi bihi, оразанын соолун мен беремин. Wa siyamu junna, ораза бул эртең кыяматта калкан болот. Fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfas yawma izin wa la yaskhab. Силердин бирөөлөр ораза болгон учурда кээ бирөөлөр ал менен келип, талашып, тартышып, жанжалдашып кала турган болсо, тентекке теңелип, терек бою ишке кирбесин. Fa insadahu ahad, ал менен бирөөгө талаш тартышса, уруш кыла турган болсо, иннемин соим, мен ораза кармаган адамдарданмын деп айтсын. Валлази нафси Мухаммадин биядих, пайгамбарыбыз Мухаммадтын колу, Мухаммадтын жаны колунда болгон Алла менен касам ичип айтамын. La khulufu fami soim atyab indallohi yawmal qiyamati min rihil misk. Ораза туткан адам ачкачылыктан, ашказандан бир жыт чыгат оозунан,
Orazolordun oğuzundan çıkkan cıt, Allah'ın atı menen kasam içip aytamın, kıyamatta miskten cıttığırak Allah Teala'nın aslında. وَلِسَّائِمُ farhatan. Oraza karmagan adam için iki kuvanıç var. Al iki kuvanıç, iza aftara farihe bi futrih. Oğuz açkanda kursağı toygan su içkende ayay suyundan biles. Non jegende nandın dağını biles, ne keç kaçka joğandı bu için. Birinci suyunuç, alhamdülillah bugün de oraza karmanda kursak toygan otkanda suyunu oturgan bolsak, ikinci suyunuç bul, yamal kıyamatta Allah Teala'ga jolukkanda jaratkan Allah Teala tarafından alıngan sıylıkты görüp, Kuday'dın jamalın görüp, mına oşoğa razı olup kuanı deydi. Jaratkan Allah Teala inşallah çınılı oraza karmauçulardan kısın. Tek kana açka jürbesten balkim, mına oşol açka jürbenin soğuğun ala turganlardan kısın. Jaratkan Allah Teala inşallah eten kıyamatta özünün jamalın görüp orazanın hurmatına kuanganlardan kısın. Ramazan ayının hurmatına uşuğa şeyle ötüp ketken tuğan nurtazı rahmatına alıp, beşiklerin katarına koşsun.